So we at the house. Mesye, e pa nap dormi? Lunch nou gen? Lunch ye? E pa nap dormi? Ha? Nou la, ok. Ok. Me kay la, me zambi, nou la. Woy. Nou la. Kay la paske fini. Yo. Julia! The owner of the house. Kala paske fini yo. Mesye, mesye mpase sou nou pa di nou bonsoir, non? Kala paske fini. Yo. So, si nou vle konen kote ma pay dormi lem toune la kay mwen? La. Oh my God, it's so beautiful. Only Turks and Caicos. Only Turks and Caicos, bro. Se sel kay mwen. Se sel la kay mwen. Ou konen nego kap bi fam pale te konen nego. Se la kay am. Se sel la kay mwen ka jwen sa. Ou ba jwen sa loun kote ou ken lout kote. Yo. Kay la pa se fini men sikse. Beautiful. Yo. Ou kon be sek. Look at this. On private beach. See this? From the house to the beach. From the house to the beach. Yo, this is beautiful. This is gorgeous. So this is the upstairs. Ap moutre nou ki jan nou bati nan peyi ki e le Turks and Caicos la. Kote m soti ya. Look at this. Chaque grande chambre dans Kaisa, il gagne un view, an ocean view. Ap moutre. Each room has an ocean view. It's beautiful. Each room has an ocean view. Look at this. You go to that room, another ocean view. Pum pum. And then we're gonna go to the next room. N'a pas bon travail là, oui, man. Il faut qu'on back service ici. Okay. Look at this. This is the neighbors. Piscine. Piscine nan gen yon bar la dan. Piscine nan pa gen yon bar la dan. Nan gen yon bar la piscine nan. And then the beach. Yo, look at this. It's crazy. Crazy. Mwen nou ki jen nou bati lan peyi sa. Travay haisyen. Ese haisyen ka bay job kon sa e. Merci. Abaze mesye. Abay servis la e. So guys, look at this. This is the north side view of the island. It is absolutely gorgeous. So this is the third floor. This is the master bedroom. So, ou ka imagine ou gon kaban ou dormi la dan, la anpi lo leve la matin si sa ou gade. Come on. Dim ki koto wè sa lan la vi. Pou ap dormi la, pou leve, lo leve la kaban si sa wè. Come on. So, sa se master bathroom la. Yo, it's gonna be beautiful. So, lan kelke mwa la, le mwe toune la kay, se la map dormi.
That's what I'm gonna be. Look at this. Look at the view from the third floor. Even the bathroom. So, shower là, douche là, so la pa yon vite là, so l'on a baigné, là comme ça, on peut view ça. Isn't that beautiful? Come on, guys, come on, yo. Closet là, ça c'est master closet là c'est un chambre à coucher. It's beautiful. I'm showing you guys everything. Ma pute nou tout bagay. It's beautiful. Look at this. So guys, kaya la pou kon men fini. Nou komanse fete. On est fucking drink. Kaya la pou kon men fini, no? Nou komanse fete. So can you imagine la fini? Ok. Est-ce ki pou mboye an rosé ou swa... Zan mboye la? Non. Si mboye di, va tèt mwen fè mal. So, mble moute kizin ka la. This is a kitchen. This is a kitchen. Yo, si nou poko jam mwen kay, ma moute nou kay. It's the kitchen. You know what? Yo, ouais monsieur, on peut côté j'aime vle faire ça. Mais ça va faire faire jodi a. On pas vle faire ça. Non mon cher, on pas vle faire ça. On pas vle expose tête moi comme ça qu'on fait avec expose tête comme ça. On fait expose tête moi comme ça qu'on a fait moi. Okay. You know what? Fuck it. Comme cousin ba ouais cousin la ena, on dit fuck it. Ma pa faire li avec lui. Let's do it. Shit. Good. Ma boy ça. Let's do this. Yo. DJ. Ayo oui ça. Où est Island ça? Nous a pas mettre un bagage pour nous faire fête sous lui. So ouais, c'est Island ça là. So nous va fouiller canal là pour nous mettre un boat là qui est 78 pieds. And then Island ça. La café party. Yeah, so Private party. So y a pas nous permission pour nous mettre en gazebo là pour boat car pull up. Et puis pour nous pas faire trop bruit dans les oreilles à mon qui était bon côté nous. Et puis n'a mettre n'a fait fête là c'est sauvé dans fête là. Pour mouiller puis monter boat pour aller là. Yeah. Nice man. It's crazy, right? Ouais, on t'a dit DJ. Boy. On pas boire. Ah non, mais c'est bon. On y a We là have to enjoy, man. We have to enjoy life, bro. One life to live in, guys. Okay, DJ, stop, DJ. Don't kill yourself. DJ, stop. Stop, DJ. Kayla, pourquoi même fini na baptiser Kayla? Yeah, man. Big up to my boy, John Slee. Yo. Man, big up to Texan Kekos too. Happy hour. Lupi, big up. Ça mange la boy? Yo, maman, c'est brillant, boy. By normal. Texan Kekos, beautiful. Même là, It's your boy Success. Une sorte m'a vivre sans stress, sans problème. Mais on connaît un problème dans le moment. Non, pas de problème. Oh, sure? Non, Aussi? pas de problème. Alright, guys. Wait, look at that. Beautiful. See that? By nature. Turks and Caicos. Pow! Lupi! One love.